पाउसेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरे नोंमई कापलम ले सूद लेबा अमा यामलबा खुलाइ का कोनना फारे ngarang nubidang pung 12 makhairom tabada kaisampad ahibam laikai Chochanpur parking da basa khangdaba singda nongmai round ama kaplam le thaudok adugi mayuk tanga si mapam adugi miyamna wakat mi pampham duna protest dawkhre nongmai kaplam kiba mafam adu Republican Party of India athaw gwale Manipur State Committee ki president thaunaujam Mahesh ki manaktane wakat mi famda saruk ya kibasina gun culture ki chanaba thadokpiyo miyam pun bamafam da nongmai kaplam bayaning de nongmai culture thadolasi aiba waising play card sing de iduna paike wakat mifam adu da saruk yakiba kaisampad ahibam lairak Women Welfare Association ki president thangjam danesori na phongdokibada miyam tin ba mafam da nongmai kapkiba janing de matung da amuk khana tawbigano thaudok asi laibak masa tadaba culture yaudaba minor khangdaba miyoina tawbani lawi haire amara ngarang numidang tengnopol police ki SP ki meeting makada More Police Commando amadi ni fuhum doi suba Assam Rifles ki apun batim na More ki kanan beng da thiba humbagi operation satabada suda leiriba UKLF ki keder thangmelian mate sahi kun gamanga apokpa jangtet mate molfai village dagi haujikna More ward number 9 kanan beng da leipa ase yamla bukhulai ga konar fare mangon dagi AK-56 ki rifle ama magazine ahom AK maru samaga marfumari yauna atai nongwai yi masaksing phangle Paumissing Matokda Hanjanab reform to the Pause Putopa Hokre. Ta Sigi Taraka Hundagi Nabidang the Masak Kangdabi Amana Pognapam Amade, People's Chronicle the hand granite Langsilam Kiba Amade, Pognapam Pause Putataru Pongu Yaro Aina Laloglup Amana, Tingjala Kiba Tong Bajaning the Pongtokuna Amzu Amade, Editor Gil Napuni Fugani Manu the Tingjin Bagi Marik Chumba, Kangalaknaba Matam Tatano Paumissing the Ta Asigi. Kuntaruk amadi kuntarita press club da sintha leptuna wakat mi pampang tokna protest tawgre pungni puga nipan ki manung da chenari besingna sengdok piraknaba matam bihib adu sengdorak ta bana maram waraga pokna famda siriba maral semjin bani lawbaga loinana ngasi daki pawmi sing mahuksa mathauda anjinaba reform tawduna pause puthokpa hokre nakala marum da ngarang nubidang more da sakhangda basing bom pakai khre thaudok adu bajaning da phangdok tuna miyam da wakat mi pampam khre rally satkre ngarang nubidang pung taruk mina jangkai humdoirom taba madamda More border town manung da leiba di khunai resort amasung State Bank of India ki building mamangda sakang da basung da bom ama pokayan khre bom pokai ba adu da misi mina amadi asok apande yaukhite thaudok adu bo yamna kanna janing da ba phongdok tuna ngasi khangau da More da leiba tongan tongan ba community singna ngasi ayu pung nipan da di khunai resort amadi State Bank India ki building mamangda wakat mi pham sathagre Wakat mifam aduda Mitai Council More MCM All Community Development Organization Ekodom More Manipuri Muslim Council More Khorja Samaj Samiti More Tamil Sangam More Border Trade Chamber of Commerce More ki membership of Women Organization Khanongpok Apun Banapi Lok More Nupi Khunai Chaukhot Lamjing Lok More Minority Women Development Society More Muslim Women Development Association More Tamil Movement Association More Amadi Khorja Women Development Society More ki masing jamlaba members sing saru yake wakat mifam adu da sinaki ba play card sing da miam tin ba mafam da bom pakhayan ba condemn tawe mari lena ba organization sing adu ba matam da sengdora kadabane aikhoi asumba pame terrorism ki thong adu ba condemn tawe ingna chingna lejari ba miam ki ponsi da aki akhang tokan gano Misam Praja Singh ki matakta chathaba terrorism ki thabak kudakta lepkadabani haina thaba waising sinake ayuk pung 12 ihlakpa matamda wakat mifam phamlepa mafam adudagi auraga More National Highway 102 da miyamna bom pokain bagi thoktok adu bajaning da phongdoktuna rally ama satke rally adu More Custom Preventive Force More Police Station mamang dagi laklaga Indo Myanmar Friendship Gate 2 dagi More Ward number 5 mitai lekai amasung Muslim Basti dagi More ward number 7 Turel Kwangmada Mitai Lekai dagi National Highway 102 More Bazar Taraba matong Mitai Council More ki office da miyam gi oiba mifam amasu pangthoke meeting aduda warep kya loki warep sing aduda Mitai Council More ki president Me Thoiba Singha ki building oiriba di khunai resort amadi State Bank of India ki mamangda bom pokhai hliba adu janing de pungni fu kanipan ki manung da kari maram gi no aiba sengdor kadabani aina warep loke
मोरे टाउन मनुंग द फंबा दुकान थोंग लोन के कैथेल फंबलखिदे लोइना द लंबीदा मखल अमदगी गाड़ी अमदे खोंगना फावबो चतुक चजिन तौनखिदे मरगसिदा खतना चैनबगी थौदोक्ता नोंमै कापथोरकपदगी नुपमसा अमा लेखिद्रे नोंमै कापथोरकपा इमुंगी युम मियामना मै थादोखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिंजमई पुलिस स्टेशन कोनबा कगवा नौरेम लेकाई सोफा लेरक्ता थोकिबा खतना चैनबगी थौदोक अमदा नोंमै कापथोरकपदगी नोंमै मरुना पांदुना नुपमसा अमा लेखिद्रे मियोय तरिना असोकपन नंखरे नोंमै कापथोरकलेबा इमुंग खोइसाउनरबा लेकाई मियामना मै थादोखिबगा लोइना युम अहोम मियामना सुबजिनखरे बेन अमसु मै थादोखरे थौदोक असिगी मतंग फंगबा पाउना हाई थौदोक असि ngarang nubitam pung 13 makharum taba matamda thokibane थौदोक अदुद लेखिद्रबा नुपमसा अदुगी ममिंग आरके केसपर सही तरगा दरेट अपोकपा लेखिद्रबा घनसियम कवे सोकलबा मियोय तरेट अदुना नावरेम थोइबिसना सही कुंथ्रागा तरुक नावरेम फुलेंद्रो सही कुंथ्रागा निथोय नावरेम भरुन सही कोन नावरेम बानिस सही तरगा दरेट नावरेम हेमापति सही यांखै नावरेम इनाव सही उमरागा तरुक अमसों नावरेम अमरजित सही कुंतरेट छुरबा मियोयसिंग असिने खना चैनबगी थौदोक अदुदा नोंमै कापथोरखिबा हारिबा कगवा हुइद्रोम लेकाइदगी लोंगजम राकेश अमसों माके अपोकपा आसौ पुलिसना फाखरे थौदोक असि ngarang अहिंग थोख्रबा मतुक लेखिद्रबा नुपमसा अदुगी लेकाइगी मियोसिन ngasi अयुक राकेश की मेमै थादोकिबने मियामगी इरांग अदु लक्षिननबा पुलिसना टियर गैस सेल कैमरम कापतुना मियाम तनखाइखे थौदोक थोकफम अदुदा लंथबाल एसीगी एमएलए कराम श्याम अमदी एसपी लाक्तुनी यंगसनखे हाइरे लुपा लाख 15 खेनबगी जुंगांग कोनना मियोय अनि थौबाल पुलिसना फारे ngarang nubidang pung 13 makharum taba matamda thौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना समारम ममंग लेकाइदा लैबा मियोय खराना आइना जादबा मोंगदा इंडियन मेड फॉरेन लिकर सिंग योनबगी थबक यामना चाउना चथरे आइबा पाउ फंगबदगे थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी डॉक्टर एस इबोमसा की लिसिंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो अमदी ओसिना लुसिंग टीम अमना मफम अदुदा लैबा युम अमदा थी बहुंबगी थबक चथबदा मियोय अमा यामलबा जुंगांग क्यामरुंग कोनना फारे हाइरे फारबा मियोय अदुगी ममिंग फैरोइजम रोबेन सिंह सही निपुगा मंगा अपोकपा लेखिद्रबा पीएस इबोमसा सिंह कवे समारम ममंग लेकाइदगिनि इमुंग अदुदा थी बहुंबगी थबक चथबा मतमदा तोंगान तोंगानबा बॉक्स सनी कुनगा मथोइदा हापतुना थमलबा इंडियन मेड फॉरेन लिकर लुपा लाख 15 मंगा लिसिंग जंखै मंगा चानीगी भेलु ओइगदबसिंग असि फागत पंगमखे अतोपा मखा तरकपा पाउ अमदना नुपीगी फी थोंगदबा फोटो थागलुबा व्हाट्सएप ग्रुप लोकल फक लिलोंग एरियाज की एडमिन चंगजरकदबने MMWO नुपीगी फी थोंगदबा फोटो थागलुबा लोकल फक लिलोंग एरियाज व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन MMWO दा चंगजरकदबने हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO के चेरोल दा खंगलकले MMWO की चेरोल अमना हाई था असिगी तारामरी तारामंगा दा व्हाट्सएप ग्रुप फोन नंबर 7975499728 असिना क्रिएट तोबा ग्रुप असिगी एडमिन ना फोन नंबर 8974789184 व्हाट्सएप ग्रुप असिदा लिलोंग तोलेल खुलदगे नुपी अंगांग लेरबा नुपा अमना जरपोक चंगम दिबिदगी माक खंगनब नुपी अमबो वीडियो कॉल द वरी सारग नुपी अदुगी भी थोंगदबा सक्तम वीडियो रिकॉर्ड लौरगा व्हाट्सएप ग्रुप असिदा थादोरकले चेरोलसना हाई हिरम असिग मरी लेनना साइबर क्राइम अमदे मरी लेनबा अथॉरिटी असिगंबा व्हाट्सएप ग्रुप असिगी एडमिन अमदे वीडियो कॉल रिकॉर्ड लौरिबा लेलोग तोलेन खुंदत लेबा मारा लेरबा नुपा असिबा अथुबा मतमदा भागत पिरगा लोगी ओइबा चेराक पिननबा मरी लेनबा अथॉरिटी की मियंग सिंजरे असिगुंबा व्हाट्सएप ग्रुप असि क्रिएट तौरगा क्राइम थोकनरबा सिलबा एडमिन अमदे ग्रुप असि क्रिएट तौरिबा व्हाट्सएप अकाउंट होल्डर सिंग लुप असिदा नबित उमने की मनुंग चंगजरक्तबा तारबदि लुप असिना तुमिन लाइथोकलोय असिगुंबा थौदोकसिंग ngalingeda yade khanganaba asigumba crime makatana thoktanaba laigak CSO sing amadi miyamna punna honaminasi haire aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir bukna mapathaga chari channel asina adumda kanarabadi subscribe to bidribasingna subscribe to biru maloinana like and share to basu kawbi ganupna makpo amukana thagachari